ابن الحوقل لولات کردانه. هریما دنا گرینگ او خودیجیه کی گرینگ لآمده یه. هریما جیباله. گلک شافکانین اسلامی ین دیروکی و اردینگاری قالا بوی کرنه. افریم لبا خلک یونانستانه به ناو مدیا هاتیه ناس کرن. همان هریما لبا سلجوقیان به ناو عراق عجم هات ناس کرن. افریم به هوای خویا هینک ده هاوینه ده او ده زوستانه ده سار ناس کریه. سر چاینوه ببرفن دبکو ناو خوژی جی خوزای استاندیه. جیبال بکردی چیایه؟ لوه هریما جیبال چای بلند له هر دوره که تدیتن. جی چاین هری نافدار جی دن باوند آنیزی رای. اروند لبر حمدانه یه بیستون دنابر حمدان و حلوانه ده یه. گرگز کوه دنابر رای و قمه ده یه. جبلی چایان گلک کم جی هنه. هریما جیبال دابشی دو هریمان ده به. یک بچوکه او ناو ویجی کردستانه لروجاوایه. یادن جی مزنه او ناو ویجی عراق حجمای لروجلاته. آلی روجاوا هریمین کرمنشان، بختران و کردستان، آنگو سنه. روجاوای پاریزگاه حمدانه و باشور آذربایجان روجاوا دناوا خود کوم دیکه. دست سال دهانده کرد پیک هاته کی گرینگ د دیروکا هریمه دابون. دستلاداری سیاسی به دست خستن. حکومتن خواه کرن و به در و دورا خوره کتن ناوا شرین سیاسی و لشکری. گرینگترین وان حکومتان جی عیشانی و حسناوی بون. لهریما جیبال گل گند و باجارن مزن و بچوکه بون. هر با کوشر جی بون پرانیا شینین روجاوای هریمه کرد بون. گرینگترین ناوندن شهرستانی لهریمه به کردان هاتن ناس کرن. او جی باجار حمدانه. جبرجیه و یه بازرگانی لسریا چون هاتنا کاروانان ناودنگی حمدانی لدور بلاو بو. جوی باجاری گلک زانیار و دادگر در کتن و بناو باجر آنگو حمدان خو بناو دکرن. به تایبتی ده 100 سال دهانده. ابن الحوقل دبیجه حمدان باجاری کی مزنه و بسوره. 4 درین و ین حسنی هنه. آواهین و جحرینه داروبر چمو سوال تده گلکن. خلکی و جامر و خودی سنجه. دیناور سال 1961 باجار دیناوره بو پایتختا میر ناشینا کردی یا جالی حسنوی ابن الحسین کرد آوا بو. پشت کوچاوی کروی بدر قرالتی به دست خست. جخواه که معانی بو زمان حمدان دیناور نهاوند و اسد عبد کتن بن دست لاداری میر ناشینا حسنوی. ابن الحوقل باجار دیناوره وکی حمدان ناساندیه. زوین و ببرن. چاندنی تیده گشه خلکی و جی حمدان باشتره جی بسنجتر و زانتره. جی دیناوره گلک نویسکار و زانیار درکتن. ین هری نافدار محمد عبدالله ابن القتیبه دیناوری و ابو خلیفه. اصفهان آنگو اصبهان جافکانین دیروکی هبونه که کردان لأصفهان لداویا 100 سال دهان دینن زمان. ده سال 1980 ده قرال اصفهانه عبدالله ابن الابراهیم اسمعی کرد لگوندکی اصفهان بسر هلدانه کی رابو. دو سر هلدانه ده 10,000 کرد و هن ملتین دن پشتگیری دان. دا خواست جی وقتینا جی خلیفته بو. لهما خلیفه مقتدر ارتشک بری برتیا جعفر ابن العبدالله ابن المنصور بریکر دا کو سر هلدانه قرب که. لهما جعفر خواست دانوستاندران بکه دانوستاندن جی بسر کتن و به هفره چون بغدای. لور عبدالله کرد جالی خلیفه و هات ریز گرتن و دیاریدان عبدالله کروی و به قرالیتا فارس و گرمان هاتن ارکدار کرن. لبرانبری ویجی عبدالله داوی لحیز خواهانی. عبدالله ده قرالیت ده حیا درخستناوی سال 1913 ده ما. ابن الحوقل اصفهان وکی باجر هری ببیر و دولمند ده هری ما جیبال ده دای ناساندن. چاندنی و بازرگانی تیده گلک بون. گلک گندو نافچه گریدای اصفهانی بون. دبکو ابن الحوقل قال کردان لأصفهان نکربه. لهما یندن کرنه. قال دور رستقین. آنگو گندک. این خورستان کرنه که کرد و خورمی تیده دجین. ناوان هر دو گندکانجی آقامند و فهمان بود. هر با ناو باجاره کی بناوه کرجی در باسته به. او جیج باجارین در دورا خواه مزنتر بو و بخیر و بیر بو. آواین ویجی حریبون و قصر تیده گلک بون. ابن الحوقل قال مزن جانا کردان جی نیزی اصفهانه دیکه. حیلوان
ji bajarên ku Kurtê de bi giranî bicih bûbûn Hîlwan e. İbnül Hewqel dibêje Hîlwan bajarekî li ser çiyayekî li Îraqê dimeyzîne ye. Avahiyên wê herî û kevir in, berf jî xut nabe her tim dibare. Hîlwan bi henar û hêjîrên xwe navdar e. Ji ber ku li ser sînorê bi Îraq û Cîbar re ye, di hin çavkaniya de bi ser Îraqê ve hatiye dîtin û di hinekên din de jî li ser herêma Cîbal ve. Şahrezûr li gorî İbnül Hewqel, Şahrezûr bajarekî biçûk e, piraniya wê jî Kurd bûn. Jaliyê Sultan ve Tumîr nehatine erkdar kirin. Jiyan tê de xweş e û erzan bû. Cihê wê bedew bû û bi xêr û bêr bû. Sehrewerd weke Şahrezûrê hatiye nasandin, bi xêr û bêr bû û Kurd tê de pir bûn û parastî bû. Ebher Jaliyê İbnül Hewqel ve wekî bajarekî giranbuha hatiye nasandin. Li Ebherê û herêmên derdorê Kurd bi cihbûne û bûne sedema guhertina rewşa bajêr. Hin çavkaniyên din jî qala vî bajarî kirine. Ji bilî van bajaran İbnül Hewqel qala bajarna din jî kiriye. Hinek ji wan mezin bûn, hinek jî biçûk bûn. Weke Rozraw, Ramen, Birocerd, Ker, Qesir, Lisos, Esedabad, Qermesîn, Biheston, Nehawend, Merc, Zincan û gelek gund û bajarên din. Her wiha qala Şahîn Newrozê yên ku Kurdan û gelên Îranê beriya Îslamê li hin bajarên herêma Cîbal li dar dixistin kiriye. Xuyaya qiralan rê dane ku Şahî li gorî erf û kevneşopiyên xwe li dar bixin. Di vê cejnê de gel cilên taybet li xwe dikirin. Civat li dar dixistin, gelek cûreyên xwarinan çê dikirin, bi rojî şev dema xwe bixwarin û vexwarinê û mûzîkê derbas dikirin. Faris li vê herêmê jî hebûneke Kurdan ab ber bi çav hebûye. Sînorên vê herêmê jî wiha jaliyê İbnül Hewqel ve hatine nîgar kirin. Ji Rojlat ve German, ji Rojava ve Xuzistan. Ji Bakur ve herêmên navbera Faris û Xuresanê û hinek ji sînorên Esfahanê ji başûr ve jî derya Faris e. Istexrî jî wiha nasandiye, lê hema jaliyê Rojava ve Asfahan lê zêde kiriye. Herêmên hebûna Kurdan li Farsê bi navê Zem dihatin naskirin. Ev nav di çavkaniyên İslamî yên beriya İbnül Hewqel derketiye, İbnül Xurdez be navê zemên Kurdan bi kar aniye. Wî gotiye çar zem hene, peyva zem jî wekî tax pêna sekiriye. Zema el-Hesen İbnül Cilowê yan Mezincan. Zema Erdam ben Ciwana. Zema el-Qasim İbnû Şehreberaza û wekî gewriyan jî tê binavkirin û Zema el-Hesên İbnû Salih û weke Soran tê binavkirin. Lê malba îstexrî navê Rem hatiye bikaranîn. İbnül Hewqel dibêje ku 5 zemên Kurdan li Farisê hebûne. Ya herî mezin Zema Cilowê ye û wekî Zema Romêjan tê naskirin. Piştî wê Zema Ehmed İbnû Leys û wekî Walcan tê naskirin. Piştî wê Zema el-Hesên İbnû Salih û wekî Zema Dîwan tê naskirin. Pişt re jî Zema Şehreyar û weke Zema Mezincan tê naskirin. Herî dawî jî Zema Ehmed İbnül Hesen û wekî Zema Kariyan tê naskirin. Ev jî Zema Erdeşêr e. Her zemekê komeke gund û bajar pê ve girêdayî bûn. Serokê zemê jî Kurd bûn û berpirsyarê xizmetguzariyê û parastina riyên karwanên bazirganiyê bû. Weke nûnerê Sultan dihate dîtin, İbnül Hewqel van zeman bi mîrnaşînan dişibîne û dîmenekî baş derbarê sînorên wan de çê dike. Derbarê taxên Kurdan de İbnül Hewqel wiha gotiye. Ji ber pirbûna wan, taxên Kurdan nayên hijma artin. Li Farsê 500,000 xanî derbas dike. Havîn û zivistanan sebalên xwe diçêrinin. Ji wan taxan ev in: German, Raman, Medîn, Mihemed İbnû Bişir, Beqîlî, Bendazmehîr, Mihemed İbnül İshaq, Sebahî, İshaqî, Azerkanî, Seherkî, Tamadhenî, Ziyadî, Şehrewî, Bundezqî, Xosrewî, Sencî, Sefrî, Şahyarî, Mehrekî, Mübarekî, Ustemhîrî, Şahewî, Furatî, Selmonî, Sîrî, Azadextî, Matlabî, Memalî, Larî, Berazdextî, Şahkanî û Celîlî.
جهر تاخکی 1000 سوار دردکتن و هاوین و زوستانن لچیرگهان در باسی کرن. ابن الحوقل دبیجه روش خلکن وان تاخان باش بو. دبار خود ملد دان تیمار کرنا سوالان و برهمن وان. هرمین دنین کرتی ده بجیبون و پارک جوالاتین وان بو هرما خوراسان و گرمانه. دربار خوراسان ده ناکوکی دنابر اردینگارناسان ده درکتیه و گوتن کو واتیا و روژه هلهاتیه. لگوری ابن الحوقل روجلات خوراسان سجستان و هندستانه. روجاوی و هرما خزیه و نافچین جرجانه. باکوره و جی آسیای ناوین و باشور جی فارسه. ابن الحوقل آواهی بازار و میرناشینتیا جالی فرماندار کرد ابو مسلم خراسانی و هاتی آوا کرن دناسینه. هر وها دم قال دوراهیا ناوبرا هرمان دکه گندکی بناو کرجی دین زمان. ابن الحوقل قوهستان وکی نافچه کی خراسان بناو دکه و دبیجه گل گند به و گریداینه. لگوری که قصه دکه گل گند و باجار هنه جالی کردان و هاتنه بجه کرن. هر وها قال باجار انده خانده جیدی که و دبیجه که باجار کی بچوکه. هفت گندن و هنه و خانین کردن که هشتر و پس خودی دکرن هبون. خوزستان اف هرم نهال ایرانیه. اف هرم ولاته کی بتنه بو. خوازای و چیا بو. شولستان و جه بو. زوین و ببر بون. پرانیا نشتجین و جی کرد بون. لخوزستان وک ابن الحوقل دبیجه. زمان فارسی، عربی و خوزی هبون. خوزی نه عبرانیه، نه سوریانیه و نه جی فارسیه. تگوتن زاراوه کی لوری یک کردیه. گرمان اف هرم دنابرا فارس، مکران سجستان و خراسان دیه. تیزانی که تنه ابن الحوقل قالا کردان لوه هرمه کریه. لگوری ابن الحوقل باشور چاین قفس دریایه. باکوره و سینورین جیروت، روزبار و قوغستان ابی خانمه. روجلات و اخواش. هرما قفس و مکرانه. روجاوه و جی بلوس و سینورین منوجان و هرموزینه. ابن الحوقل قال حفت نفشان دکه. هر نفشک جی سروکه کی وه هیه او جی بخواه بشکه کردانه. هجمار وانجی لگوری ابن الحوقل نزی 10,000 وان وکه لهنگ و خوردناسینه و تقصد که که سلطان بخواه نکاری لهم بروان درکوه. دیاری دوان دا کوان آشوکه او خوش ظلم وان بپارزه. تاوی کوان دکار چتتی و رگرتنه ده دوام کرن لیل داویه دسلاداری وان جهول رابو او واره وان تارو مار بو او بر بهریمن جدا و کوش بو. تگوتن ده سال 1910 ده والی گرمان کرد بو. ناوی وجی عبدالله ابن الابراهیم مسمعی کرد بو. والی تیاوی حیا 1913 دوم کرد. لگوری چافکانیان عبدالله ابن ابراهیم مسمعی کردی ایریش نافچه قفس کرد و 5,000 کس لگرمان دیل گرتن او آنین فارسی و فروتن. عراق جهری من گرینگ جبو کردانه. دما ابن الحوقل سینورن و پناسه دکه قالا کردان دکه. آواهی تیده هندکن و پرانیا خلکی و کرد و عربن. ابن الحوقل قالا باجار جبل جی دکه. لهما ناسنامه خلکی و ناین زمان. لهما دهن پرتوکان ده هاتیه گوتن کو پرانیا خلکی و کرد بونه و آواهی تیده کم بون. ابن الحوقل جی دبیجه جبل باجار کی بچوک بو و لآلیه چپه یه چمه دجله هاتو بو آوا کرن. پرتوکا صورتلرد آنگو اردینگاریا گردونه یا ابن الحوقل جبو خواندنا دیروک اردینگاریا مروواهیه او خوزایه جب پرتوکن هری گرینگ انجالی اردینگارناس او گروانه و هاتیه نیفساندنه. جبو دیروک ناسن و دمه او دما بریاوی یان پشتیوی چافکانی کی گرینگه. به تایبتی دروشا نبونا چافکانین کردی ده یان جی چافکانین که خالا کردان او ولاتن وان دکنده. دوی پرتوکیه ده ام دکارن روشا کردان ده 100 سالا دهان ده باورین و دمه وکه اسلام زردشتی خریستیانی و جوهی ناس بکن. هر وها مذهبین مینا سبای لحرانه بلاوبونا و تکلین و به دردورا و جعرب فارس ارمن و هر وکی دن جنتوین جیران بناس.